aba nayo kubantu abaphila sizobuya ke manje ke bujike ke manje ne religious anginandaba mina noma ungeza nokholo noma ezalana mina ngiyabuza anginifunzi ngithi mina phela masivuma ukuthi imoya ikhona izoba number 4 kusho ukuthi sibuya back sizothi umuntu ongasekho emhlabeni umoya wakhe ungaba yini ne-impact kubantu abasele uzoba ne-impact kobani kubantu bakubo noma kunoma ubani noma uvele bambe noma ubani yambonayo noma ubani nje lokho sifuna sikuhlalele phansi etafuleni sixoxe ukuthi no mayisehambile engafika kubantu bakubo uma efika kubantu bakubo bengayenzi into okufanele ngabe bayayenza uzogcina mhlambe senolaka egcine sebamba noma ubani ngenxa yokuthi ufikile wanokha kubo ukuthi kubo abayenzi into okufanele beyenze ngendlela efanele beyenze ngayo sezobamba unoma ubani ke ubani unoma ubani kuzokhulunywa ngomsweli oyihambelayo ebambele M2 eyele eMtuba athi esa driver nje along N2 avela bona inkomo hawu ayiviki inkomo azongena etruckini oncoming noma enye imoto athi kuyabheka ayikho inkomo ebilapha na bengekho ngisho inkomo eceleni komgwaqo kodwa umsweli uyibonile leyo nkomo uyibone kanjani umsweli uyibona ngoba ibonwa njalo abantu abadlula la ngoba ezinkwazi nje ikhona into okhulunywa ngayo lapha inkwazi angifuni ukungena kuyona ikhona kuthiwa lapha ngo-11 12 1:30 ingozi eziningi zenzeka ngalezo khathi la ezinkwazi ikhona into ethi inayo into yokuthi ngazi ukuthi sekunomoya okhona lapha ezinkwazi singabali udizili osukuchithiwe noma u-oil osukuchithiwe sibali lokho kodwa nawe uzongitshela indawo yangakini oyaziyo enento enomlilo nje ohlala ukhanya ngo-12 enokuthi nje makufika lapha uyathanda awuthandi uzoba nengozi endaweni ethile uhamba kancane uyagijima noma ungenzani ingozi izoba khona yenziwa yini kunomlilo okhanyayo lapha uvela ukhanye kuwena wethu kokunye vele ubona inkomo uyivike inkomo uyivike uzushwabane kanti ayikho inkomo yinto yala lento la iyalana yenzelwe mina iqondene ngoba phela kusho ukuthi siyabuya manje sesizovuma nani nento yobuthakathi ke manje sesokhuluma yonke into ukuthi yini le nkomo ebengiyivika ibibekela umsweli ethakathwa izitha zakhe cha bingabekele umsweli ilapha yini mayibekelwe umsweli ibekelwe izitha zakhe imiyeke eyongena kubo ba izitha zikaMsweli zilapha ahlala ngakhona bakithi ngeke ku N1 lapha eMakopane esizobona inkomo ukuthi kanje uyongena Limpopo ukuthi ubone inkomo kanti lo nkomo le yezitha zakhe nomboni ihashi lezitha zakhe hayi ngiyayibona eMkopane bengayiboni ngani ngaseMtuba ngoba phela izitha zakhe ngokuvamisile njalo angithi nayo lento yokuthakathala masongena kuyona lo thakathayo akavamisile kuba uRodwethe ukuthi avamisile kwasekhona avamisile kuba kahle la lo nje ovamisile ukusola avamisile kuba kahle so kushuthi ke i-jurisdiction yakhe yokuthakatha ine-radius ekaliwe ukuthi uzokuthakatha la awuzophela edrobheni ngeke efike edrobheni lakini yabo uzoba la ngasekhaya nezinto angayitshala ngazivimbele emgodini kuzoba within i-radius ethize so yilokho kodwa engikuqondile ukuthi izothi lento le ake sikhulume kahle sibheke ukuthi ukhona manje number 4 kulezi zinto ezenzakalayo ukuthi ingozi besithe ama-factors awu-3 isikhona leka 4 mayikhona leka 4 ithini approach siya kanjani kuyona sifika lapha masiya kuyona asithi nje lapha uze wathi uMC uDuma wathi inkonzo ama-Easter siwalontsha lapha kusho ukuthi uzoba nomthandazo omkhulu senzani masiya lapha siya singamabandla onke siyothandaza noma senzani si-aplya siya nge-approach yeyimvuselelo bayazi abanye abafundisi abamatende bayazi abanye ukuthi imvuselelo yenzani kubantu i-activator ini sisuke sifuna ini bayazi abangekho ematendeni ukuthi mase imvuselelo sesifuna ini siya ithini approach ithi siya faster 2 days before or 3 days before kufasta abani kufasta laba balida abafundisi noma kufasta wonke umuntu ozobe ekuleya nkonzo uzoya nokuthi akini manje sesifuna ukuyokhuluma ngeke angicabanga ukuthi izoba ne-impact
mase ngafika nje sonke sibuthane sithi hayi siyokhuleka uNkulunkulu siyofala le ngozi siyayabona mhlawumbe izoba nayo impact kodwa mhlawumbe ngeke izibe nayo that impact kodwa uma so-aplya into esiyenza esontweni uma sinemvuselelo soba neyiguqo kuzothandazela abantu abathize kunemimoya ethize noma kunezingane ezihlaselwa amadimoni ey'koleni senza njani ma kunamadimoni ey'koleni angithi kubizwa wonke umuntu bese bethi abafundisi-ke abavangeli abaholi abaxoxa bese bethi okay into esizoyenza sizofasta 2 days siye lapho ngoba uma uye empini le ekamoya yayidinga ukuthi ungaba umuntu o-spiritual fit ube bengizosho funa ube spiritual fit lapha ungayi lapho untekenteke ngoba ma uya lapha nosudlile yikho phela uthola ukuthi ma uye emzini womuntu uhambisa umthandazo kunzima kulowo muntu awuphuzi nje amanzi akhona awukudla ukudla kwakhona ngoba into yakho izokwenzeka uzocindezelwa imimoya yakhona hayi ngiyakuthi ngelapha bakithi seyinakhuluma ufika lapha uthandaze uphume uhambe ungadli lutho kwakhona ngoba uzolwa nedimoni lakhona ungathi ufika lapho futhi uphuza itiye kodwa sazothandaza usudlile itiye lakhona kusho ukuthi-ke le moya la icindezela kulo muzi nayo izocindezela zozokuthi uyaphakama umthandazo awuphakama kuyaphakama kanjalo-ke uma siyokhuleka kuthiwa siyothandaza siye esiguqweni siya hayi emlindelweni siya emvuselelweni uma abanye befastile abanye bengafastile laba abangafastile bacindezela bacindezela laba abafastile thokuthi umuntu ufana ngoyaphakama umthandazo awuphakama uyaphakama umculo awuphakama kuze kuthiwe ukuthi ufuna niphumele emnyango siphumelele emnyango kuyoba nje inhlambuluko ukuthi khona abadlile thina-ke lapha ezayoni-ke ngithi kwakunawo le nto yokuthi-ke phela zayidonsa ngenethiwekhi yasezulwini vele bekhishwe laba ikhishwe phandle laba balokhu zini emahlombe emahlombe udlile ubonakala ngakho zimbambe simuthisa yona muthi kuyabonakala phela ziyadonsa ngenethiwekhi ukuthi lona uyasicindezela ucindezela ini umntana ngoba bechazwe kahle ukuthi akufastwe kungadliwa mhlawumbe usuku mhlawumbe insuku ezimbili mhlawumbe eziwu-7 ngoba kwakufastwa leso sikhathi leso into ephuzwa lapho kuphuzwa amanzi wena wavele wadla uma ubuya lapho uzocindezela abantu ngicabanga ukuthi-ke i-approach kuzobe bekhuluma into enjalo into efuna ukukhulunywa kanjalo uma siyokhuluma indaba zengozi langakuwentu Dokodweni Mthunzini Dukuza sonke leso stretch kufuna ukukhulunywe ngaleyo approach leyo bese kuba ukuthi mhlawumbe ke enye into nabo-ke iy'hlobo baziningi iy'hlobo namanje esakhalayo uyabona nje kunengozi eyenzeka khona phangase ematikulu umuntu unkosikazi womlungu washayisa umuntu wamhudula ngicabanga ukuthi waphela 5 kilometers emthwelela ku-windscreen leyo ngozi sazoyifaka producer oba sayenza ama-recordings efamily ukuthi kwakubuhlungu kangakanani izinto ezenzeka laphana ziyasabisa yabona kube ngathi ama-movie masebexoxela abantu bakhona ngoba nakho ukuthi ungacindezela ukuthi umuntu afike ashayiseke ngemoto mhlambe ashayiswe umuntu ngo-8 ekuseni uthola ukuthi imoshari van imob van izozifike ngo-2 ngoba enye izinto abakhala ngazo abantu balapha ngithi lapha eDokodweni uyabheda kusemngceleni kuyibhoda kuyi-boundary ye-King Cetshwayo neLembe manje uthola ukuthi iy'moto wona uyibona lapha eDokodweni eze-King Cetshwayo kanti la umuntu alimele khona 1 kilometer from King Cetshwayo usefola kuyiLembe manje kufuna kuze kusuke imoto kuphi le kuyiLembe ikuphi-ke zikwaDukuza suka imoto kwaDukuza ize la khona imoto ewu-2 kilometers away epakile lapho yonke leyo nto leyo ukuthi umuntu uma esehlala isikhathi eside umoya wakhe kungenzeka yini ukuthi uzoba ne-impact ngoba uzohlala isikhathi esilangiseyiphoyisa lento angangayixoxa ngoba i-exact spot umuntu ushayiseke kuwo kwakuthi la ku-M4 u-M4 uphuma eThekwini ngasemlazo freeway lo kodwa kamasipala ngesithi umuntu ulimele ngasekhongela la kwi-vicinity yasekhongela leyo nto yenzeka isikhathi esincane futhi ngifikile
Yazi ezakithi zayenzani mase kuphethe zona khona into ezayenza nje ezakithi uyazi laphana wawuthi uma ufika kunomuntu oshayiswe imoto washona ngaphambi kokuthi beye esibhedlela kwabefike beza nganoma babebhala incwadi bebhalela uMetropolis kwakusewu-City Police ngalesikhathi ngakashintshi ngoba kuze kwashintshwa kahle ngo-year 2000 sabe no-Metropolis all the way no-City Police kwashintsha ngo-2000 uyazi ukuthi ubuhamba nencwadi uyise kumphathi owamaphoyisa uyocela ukuthi kunomuntu owashonela la uzocela amaphoyisa ayovala umgwaqo ukuze senze lesi simo kwisiko lethu ukuthi simthathe amaphoyisa ngizothi manifika njengefamily mhlawumbe nifika ngo-9 manifika niyifamily nizolanda umuntu wakini ngokwesikompilo bephuma amaphoyisa ayovala umgwaqo azovala umgwaqo mhlawumbe kuzoba u-20 minutes uyabona nisenza leyo nkonzo mhlawumbe u-20 minutes noma u-30 minutes depending ukuthi-ke kubhisi kangakanani beze ufica omama bembatha amatshali nobaba baphethe ihlahla beyeke lapho-ke endaweni kuleyo ndawo yesigameko bakhuluma ngoba kwakusamaka futhi nakuqala angazi mani noma kusamaka noma kusamakani ukuthi uphumelele bakhulume mase bekhulumeleke bese-ke beyasuka bengene emotweni sebeye esibhedlela suke esibhedlela sebeye ekhaya umgwaqo sebeyasala uyavula so mhlawumbe-ke nje lezi zinto omhlawumbe lapha ama-possibilities onke lapha onke lezi ngikhuluma ngomhlawumbe manje-ke sithini-ke into isibalo ngigcine bewu-12 manje ey'ngenayo zithi sazoqinisekisa kodwa sebewu-16 abantu abashonile uma ubala abantu abawu-16 ungabalile abantu abawu-16 awubale labantu abawu-16 abantu abanemsebenzini labama-breadwinner noma futhi engayona i-breadwinner umuntu ilunga lomndeni okusho ukuthi umuntu uma yedwa umndeni the minimum number yabantu aba-attached abanamathele umuntu bengaba u-5 awubala u-16 u-times ngo-5 uzobona ukuthi bangakanani abantu abalahlekele makuthiwa njengamanje isibalo sikhomba u-16 kusho ukuthi Africa South Africa sisemanzini ifu elimnyama lisibekele asikwazi ukuthi ngosuku olulodwa singaba nabantu abawu-16 okuthiwa sebebhubhile emgwaqweni Africa my country Africa my home abaholi bethu asumeni sonke lento ake sikhulume kahle ukuthi yini le esingayenzile kahle efuna ukuthi siyenze kahle yabo bengisakhuluma ngabantu baseku N2 abawu9 mawubuka abantu abawu16 eKZN emthatha abawu9 u16 no9 kuzoba abantu abawu25 kuna 25 16 no9 bazoba 25 esonto eli1 ensukwini eziwu4 nje ensukwini eziwu4 asikakhulumi ngekhukhula ade sikusona nje engazona ikhukhula obonana khona ukuthi hayi zikhukhula phela kodwa zikhukhula kanjani yabona so sisesimweni esibi bafowethu nodadewethu obaba omama izingane ngicabanga ukuthi wonke umuntu manje sekufuna ukuthi-ke engqondweni yakhe nasey'nkundleni zokuxhumana ake siyenze ibe yi-content imbono yethu yabo umuntu abhale athi uyazi mina ngicabanga ukuthi singenza ukuthi i-content ake siyikhande ake siyakhe ngalesimo esikusona ukuthi abantu la engqondweni yes i-road safety ihlale la engqondweni at the same time sibheke ezinye zezinto ezingama-external factors ey'ngadala ukuthi sibe kulesi simo esikusona uyabona le i-disaster-ke lokhu kuthiwa i-crisis
ukuthi singaba nabantu abangaka ababhubhile ngesikhathi esincane kanjalo. Africa my continent. Africa my home. Africa my continent. At about 16. Abantu about 16. Kulabantu about 16 ababaliwe la uthola ukuthi bashona abawu3 abawu4 uyabona nje this week noma last week I think last week noma nge-weekend la ngasembili engikhohliwe futhi nokuyilandela this morning ngoba ngizwe ebusuku izolo this amantombazana awu2 abesuka emsebenzini ayalamana amantombazana awu2 abeseteksini yimbe imoto eyitekisi ngoba angicabanga ukuthi bekuyitekisi ngathi bakhisha imoto ihamba angazi noma besebebulewe noma bebengabulewe uyazi ngifundile ngoba lo muntu ungifonele midnight izolo ngakhohlwa ngci sofuna silandele producer ngakhohlwa ngci ukulandela lesimo amantombazana awu2 enye endala nje ngicabanga lo ntombazana ina 27 or 28 ingana 28 bawu2 bayelamana basebenza kwenye ifemu la ngako King Edward basebenza khona ukhona obonile bekhishwa emotweni eyiteki akwaziwa noma nje kodwa kuzoba imoto ezenza satekisi noma bintshontshiwe noma ibinjani kodwa angithi sizothi itekisi ngoba ine-certificate sokusebenza emgwaqweni no-association kodwa kuyenzeka ukuthi isakhiwo phela ithengwa ilapha izothola ama-requirement ne-criteria izomitha i-criteria ukuba itekisi ngoba siserenkini kodwa uma uyibona ihamba uzovela ukuthi itekisi nami ngisho phezu kwalokho ukuthi kuthiwa bekuyitekisi kodwa awukho association e-alayinwe nayo noma eyamaniswa nayo kodwa baphume emotweni eyitekisi angazi noma bajikijeliwe noma bezwiwe bengisathi-ke ngabo ababaliwe abantu abanjalo ashone engozini behambela benga-2 benga-1 benga-3 sisakhuluma ngabantu abashone bendawonye abawu-16 sikhuluma ngabantu abashone ndawonye abawu-9 Africa my continent, Africa my home. Akube content yethu le yokuthi siya kanjani phambili ukukhulunywa ngama-external factors ikhona lento yemoya ikhona lento yokuthi nokwesintu umgwaqo uhamba phezulu kwamathuna akwenziwanga into abafanele yenziwe. Excuse me, before I go, ikhona yini into ethi uyawazi umgwaqo wangakini wathi uyakhiwa kwakuvele kuqhuma amanzi kwaze kwenziwa into ethize kwayoshwelezwa kwahlatshwa inkomo kwahlatshwa imbuzi uyalazi leli bridge elingapheli njalo malithi bayakha kuvele liduma izulu lini izulu kuqhuma amanzi lezo zinto sike sayikhava inthina njengomsweli uzothi umuntu wasemfekayo ku-N2 hayi siyakhumbula kwakhe u-N2 thina kwathatha isikhathi ungakheki u-N2 omunye uzothi usemtshezi lapha thina ngiyakhumbula kune-bridge lakhiwayo alipheli kuvele kuqhuma amanzi kuvele kube nedwala ufuna ukuthi kuze kube nezinto sekufuna sikhulume ngalezo zinto-ke manje ukuthi khona nama-external factor asidalela ingozi adala imigwaqo ingapheli ngalena ukuthi imali idliwe bayafuna ukusebenza yonke into ekhona kodwa akusebenzeki ngenxa ukuthi kunama-external factors okuyimoya ebikade inganaliwe